Hello TUNI KUKI channel vejosi na bon win liam na hi win koi ta bang hi chi channel subscribe nai lo hon subscribe an ki bol win lang koma bell icon chu me in lang notification chu all koi le chun video tha ong kya upload jo se jong aban nei cha na na vet jing thei a hi TUNI a hi Burma le India boi na ho hin sei hitin aji chu India thu jong hi tu a hi hel lova poimo ho khen khat omen hi cho chu kahin siding a hi in tu hin Burma boi na ana sei ma sawitin Burma a hi jan ni a chu mi ni anaki that kit nin ngi ki that te jong hi na sata a khat chu alu kap kha wa khat chu atumpi kap kha wa hi in ti chu awai po kap kha wa hi in hi chi alim ho chu YouTube ma ha ki post thei lo ji in FB group ma chu kan post in namu deu kata sanin aban le mun chom choma hi mi aja hi ni chenga hi akitol mangjing win akisel mangjing we ti a jong chu news a ko na mu a hi in hichiwa mi kitol mangna mun ho chu a hi le khaya mi kiti north sun state lang to sagain region to kani township hi chlai ho a hi mi hi ani a hi aja a hi akisel mangjinge ti a jong chu news a ko na mu a kinin chule mi aja a hi sepei ho hin jani jathum ti a hi ke tolwa mi pi ho hi amo kap jeng win a hi le mi pi ho hin a tho lel he win chule mi tampi jong ake tong kha in a khen khat jong chu amanu win zela akoi kit no veti jong chu news a kona mu a hi in a hin la tu chana hi Mandalay region langa jong hi ki phinna jingin ki zot na ho hi jingin tu ni Monday ni a jong hi mi tampin hita chu na flag vom ho ki choya mun choma hi lampi zot na ho jong protest ho jong chu anabol jom kit no win ban le sepei ho hi tu a hi 2x2 troop ma hi kilhonova tear gas le rubber bullet ho khichoya hi mia mumo hi attack a ball jeng a hi in aban le hi chiwa eyewitness khanin asaina a cho a hi le tu a hi chi ming online chapang ho hin Federal Student Union ho hi abona hi matup ding ti a hi attack a bolvin a ina hi a leilu novin a ina ko na hi anakai do tho jeng ve ti a jong chu report mu a hi kit ni chule khatna a ki sei be kit na chu yangon hi in to a hi yangon a jong hi protest a bol na wa hi Japanese journalist khat jong anamanuvin hichi Japanese pa hi freelancer journalist a hi in amin chu a hi le Yuki Tajumi kiti ama hi anaman kit no ve Sunday ni nilha langa chu anaman kit no ve ti a jong chu news a kona chu mu a hi in hichi amat pau jong hi zela koi kit a hi tai bagana jong hi UNESCO ti ho jong student ho jong hi military ho na to dailo vet sa na ki zot na anei win chule NUG welcome na jong hita chu na sata en anei win mun choma hi ki zot na anachi la ai ti a jong chu asai kenin a hi aban le either way kiti tani thari protester ho hin tu a hi news zat chom government tha ong ki form to ki hlona hi tu a hi ama hi news letter tha khat asimova gu thima hi mun choma hita civil mi ho hi a ina hi hop than na anei win venga leader ho adi sana chu venga leader ho ai lo le avenga mopo na nei ho ama ho hi hiti chun gu thimin newspaper ho jong atha asiamo win ahom za win hichiwa ko na chu ki za mat to na a ball pan ki tawe ti a jong chu mu a hi in aji chu ming online in tu le tu a hi internet hi han lang news ama langa panglo ho jo se hi bon hi za chu aki phin ho hin tu a hi paper a hi a print kit nova magazine type ma kho a ball wa
hi ta chu a leader ho hi ki za mat ho to theina dinga chu hi chi newspaper ho hi mangcha tu a hi nasata in hi chu ho hi a ki hom za ve ti a jong chu news mu a hi kit ni tu hin Kachin state lang an sei kit no hitin Kachin state langa jong hi KIA hole ku regime ho hi nasata in hi ta chu ki kap to na hi jing na lai jin a hin la news report ho hi imacha mu thei a hi po in mi pi ho jong hin a ki zo naw jong hi nga di lova tu ni a jong chu mi tampi hi lampi a hi ahung po do win pakhan kiti kho ho jong hin nasata a lampi a hi ki zo na ananei ki no ve ti jong chu mu a hi ki nin chule mun chom choma student ho mandale gamsung a hi in chi amara pura kiti na mandale ya jong hi student hon anamolim sa ho jana chule jat chom paper a hi thu jat chom ajit nwa ni ta chu mi lawa jong muntina he akoi veti jong chu mu a hi ki nin chule tamwe kiti yangon kho a jong hi tu ni a chu mars ahung ke pan kitan a hi protest ku regime ho cha dan deilo je a chu tu ni a chu ki jot na ahung do ket da in hi chi yangon lang hi ga het thei dinga chu sepei hon a control hat na pen a hi in sepei ho hat na pen a hi in a hin la tu ni a jong chu yangon a hi mawe kitina hi chilanga hi gol hang ho nunga ho hi ang pot do kit no vin lam le na jong hi nasata a ki zo na jong anei kit no veti jong chu mu a hi in amban le tu a hi Myanmar jut ho hin tu chunga hi hoita apana mol so te ding a hi ti a jong chu color ho paper colorful dewa hi thu ajit nova hi ta chu muntina hi ata aveti jong chu mu a hi kit nen bagolanga sei kit lawhan bagolanga jong hi mi thi ho za vet sa na chu simena hi len ta jimova anamolim sa ho ama ho dinga hal khat alien deu ho ti dinga hi an ai deu ho alim ho to amin ho to athini ho to hi ta chu ata do wa cemetery type ma ho asiamo hi in cemetery ko ma atunu hi chi jong chu military hon anasu set pi ve troop ho hin ahungovin ku regime ho hin abona anasu set pi ve ti jong chu news a kona mu a hi kit ni kidang ta en tu chunga chu hi chi Chinese newspaper a jong hi Dr. Sasa interview anabol ve ti a jong chu mu a hi in khaijin kiti newspaper hi chi ama ho newspaper hi international a hi in Chinese newspaper international khaijin kiti hi chi newspaper te jong hin first time ti chu ama sapena hi chi ke boya patna ama sapen ahina lai jin hi chewa hi Dr. Sasa jong interview anabol ke noveti jong chu Dr. Sasa kona mo ahin la athu sei ho hi English power ajit loje win imacha aki he thei po in na hon na sim nom vai le chalaya he alim hin ta do gatin nang hon jo na simo win lang hi chi Dr. Sasan an vet sa hi in hi chi ho chu nang hon jong nehet diu kata nehet nom diu kata san ja hi chi kan ta do hi jan hi a mi ke man ho kan vet sa no mai hian lang pasal hi jong le jan hi video anave ho chon namu deu a hi in amelu chu a hoi le jengin a hin la tu a alimo hi ga ve leu chun after and before ti ho before and after ti ho jong an ta do bin hi cho chu namu deu ka ta sanin hi to panga gol hang ai lo le nunga a ho I ma cha tong silowa hi chito banga a bol gen thei da no hi iga vet nai le chon lung sit om le in amat masangwa amel to amat jowa amel ho hi I vet nai jong le I chan geya asu gen theu ham ti chu imu thei deu kata sanin ama ho hin mi tampi
amat nungu wa jong hi nasata asu gan thei jiu ajep jiu a hi ti jong chu ichiwa ko na hi mu thei a hi tu hin Mandalay lang hin sai kit no hitin Mandalay langa jong hi Sunday ni pungsagi la a chu what number 6 langa hi nasata a hi chi ming online chapang ho to veng sung gat ho hi nasata ana ki kap to veti a jong chu news a ko na mo a hi in hi chi ki kap to na a hi ming online chapang ho hi mi gup athi in chule mi som le thum lang hi akitong kha e ti a jong chu hi chi mien yan township defend ho hin a sei win a hi chi ki kap to na hi sepei ho hi hungova ming online chapang hoi hungova lamlen a block na ho send back ti ho song ipp ham lamlen block a koi na ho khu a hin la do vai le mi pi hon ni ta chu la do hi win ti a cho a eo so vai le sepei ho hin blank fire unball win open fire unball win machine gun ho mang cha in ka mo heti a jang chu resident khat chun asain hichi an ka pha no wa chu hichi wa defender ho jong hi village defender ho jong hi kinung pat kit no wa an le thu kit no wa hichi wa ko na chu sepei ho hi na sata a ki boy pi wai le tu ni jingka lang pungsagi lang chan chu ki kap to na omin hichewa hi ming online chapang hoi mi gup thia mi som le thum lang hi ki tong kha a hi ti a jong chu ana sei kit no win chule news in a sei be kit na a chu tu ni jingka langa chu KBZ kiti bank Myanmar bank a hi in hichi mien yan kiti branch a hi attack kinin bomb izat ham khat ki sep lut kinin a hin lai chawa hi koima akitong khapoi ti jong chu na sei ki novin hichi ki kap to na a hi civil langa jong hi protester hol langa jong hi khat akitong kha in ama hi nasata in kitong kha a hi ti a jong chu report mu a hi in hichi mien yan kiti township ma hi tu chana hi April tarik thuma patna tu chana mi thi mong hi a hi le mi som ni langa thing a hi tai ti a jong chu report na ko na chu mu a hi kit ni tu hin sagain region lang hin sei kit noi tin sagain region langa jong hi kani township kiti na a hi protester hall le jungta force ho hi ni chenga hi ta chu ki kap to na jingin aban le moniwa le kalewa highway kiti na a jong hi hichi jungta force ho hin hi ta chu gari zat chom a hin lawin gari zat chom a he apanguvin mi pi ho awa do le ho hi achang jing oveti a jong chu news a ko na mu a hi in hichi lapo village kiti na a jong hi Sunday ni a chu nasata a jungta force ho le protester ho hi kita chu ki boina ana umin aban le tu chana hichi khomuna hi April tarik som lenga patna mi thi mong jong hi mi som lang a hi tai ti a jong chu ana sein hichi athi hola a jong hi buddhist mong ho jong tampi ajawe te a chu phone do na ana nei ki novin a hi to a hi internet abonji wa food delivery hon gen thei a tho naw neo khat hin sei kit no hitin hichi food delivery ho jong hin masanga chu min older an bolai le map avet nova internet a kona map avet nova gangta a deliver a bol jiu a hi in a hin la tu a hi internet a bon pi phat nova chu a in address la he ji lovo a ban la hoi lai pen in ham house number izat ham ti ho hi boina na sata anei ta win chule hi chi food delivery pan news ho ko ma na sei na a chu hapta khat na hi lak khat le sang som nga kia ti chu Burma paisa hi kaloji in tu a hi cheng khat jong kalo thei ta poi ti a chu news ho ko ma chu het sa na ana neijin kein jile cha ka nein in sungmi ka nein ni chiwa ko na ka ji ka cha ka chop ma hi in a hin la tu a hi hi chi
ming online ho hin internet an bon wa patna hi ni khat la atam pe na sang khat ho bo kamu e ti a jong chu report ho hinga het sa na anabolin a hi chule hi chi food delivery ho jong hi sagain region langa hi ming online chapang ho jong hin anatha kha o ai tai March 20 a Mars a jong chu Mars la sunga jong chu 20 years old food panda kiti delivery boy khat kozo thian ong kiti chipa jong chu numei khat ke tong kha a ni chu aga pan pi a hila ama jong anakap li ubeti a chu anaki sei a hi in hi chipa jong chu hi chi food delivery ho a hi pang a hi in protest a jong pang a hi poi hi je a chu tu a ni chi to bangyan theina to pha no vai food delivery ho jong hin tu a hi CDM hi a hin jom pan ta vi ti a jong chu news a kona mu a hi kit ni TUNI news ki muna a chu Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha hin ke Asian meeting a hi khong jaw lo ding a hi foreign minister zo kain solding a hi ti a jong chu Asia member ho ko ma chu later anathot kinin a hi aban le hi chiwa ama thalhenga pangding chu a hi le foreign minister Don Pramud Winai kitipa hi nga pangding a hi ama jong hi deputy prime minister hi tho a hi ama hi to a Asian 10 meeting ane na diu Saturday ni la khun Indonesia capital a khu meeting ane diu a hi in hi chiwa hi Thailand minister hin kei hung panglo ding ka hi foreign minister zo ong solding ka hi ti a chu Asian member ho ko ma chu lekha anap thelut kitnin a hi chi meeting anei na diwa Indonesia capital a Saturday ni le anei na diwa jong hi ming online jong hi pangding a hi ti jong chu het a hi in hi chi hung ki ho hlau han lang hi le ipilang panga an tan hla deu ham ti chu ki he chen ding a hi in aji chu tu chunga Jakarta a ki ho na dinga hi adi se na chu Myanmar chungchang hi a sei deu a hi chi an ki ho zo teng wale Myanmar ming online jong pangding a hi za chu I chana pt thu an tan deu ham ti chu Saturday ni lehin ki he panding a hi tu hin Kachin state lang anasai ki no hitin Kachin state langa hi KI ho le tatmado ho hi nasata a kap to na jingin ani a hi khatnin a ball le khatnin hi ta chu attack a ball khum ki ji in ke boyzing a hi win hi a chu tu a hi momau township ki ti na Kachin state na hi boina nasata ta in mi pi ho chunga hi aji chu hi chi akikap to na wa patna hi akhowa hi artillery ti chu bomb len ta ho a hi lo le air strike ho a bol khum jeng ven a hi le milham ho hi ni ta chu amo thi jeng ta ven a hi le milham ho jong hin akichat phat no wa hi tu a hi mi sang le zangalang villager ho hi zamang gamuwa hi chi kho a hi hung lut gam a hi ta ven hi chi a hung lut na wa jong hi church khat si hin baptist church ho si hin KBC ho si hin hi ta chu ani ding acha ding ho hi api zo lo phat na chu mok ho si hi buddhist ho si buddhist ho mong ho ko ma hi chi wa aban le catholic ho ko ma hi ta chu chi kit no wa ama ho hin ani ding acha ding ho I ja kai hi a khan tho jeng wa hi in aban le hi chiwa KBC a lam kai pan a sei be kit na a chu a hi le seng ong kitipan a sei be na a chu ho in khana hi mi jagu wal hi a hungovin hi cho chu asil deu a chen deu jong khat cha jong ke po lova hung a hi vin hi cho kivet kolai la chun a le jengin hi chi Catholic ho di hin mi za ko lang avet kit no a hi ti a jong chu phone do na ananei kit nin tu a hi ama ho gen theina pen hi a hi le ani deu acha deu chele asil le chen ho chan ge a jong hi kila do man lo wa hung jam a hi je un tu a hi gen theina tampi Kachin state sunga jong hi a hlung ye ti jong chu mu theya hi in chule
ni chi ming online chapang ho tat madu ho hin tu chana hi alobam base kitina chu la te ding ti a hi panna sata a reinforcement ahung jing na lain aban le ki kap to na hita cho jing na lai ti a jong chu report ana bol ke novin hi chiwa ming online chapang ho thimong mong hi mi zawal lang hi thi a hi tai ti a jong chu report ana bol be ke nen a hi tu a hi ming online chapang hon lo tha asemo an sei ke no hi tin ming online chapang ho le ming online loi ho hin tu a hi movement tha khat alado ke novin civil ho chunga hi chi chu ipiham tele ake phin ho jo se hi ban mat ding abon vai hen tup ding ti a chu mi ho he ina he a hol thowa amat tho jeng a hi ta in hi chi strike movement hi arrest of doctors and strike movement ki ti pen hi a hi le chun amat ho jo sieu hi 505 article 505 penal code to charge a ball khomaba ni ta chu mi ichi cdm jom ho jo se hi abona amat khom jeng a hi ti a jong chu a sei ki novin tu chana hi mi jal som thum le ko lang hi aman ta wi ti a jong chu news a ko na chu mo a hi in ichi ja a chu tu a hi cdm lam kai hi en lang ai lo le doctor na tong ho hi jong le doctor ho en lang student hi jong le alam kai ho jo se hi to a pat na hi ki sel pan a hi ta wi ti a jong chu news a ko na chu mo a hi in tu a hi ichi ming online chapang ho jong hin announce a bolwa tu chana government thupi zuilova cdm joma absent jing na laya o doctor hung join lo ho chu na bon win kiman kit ding hichi penal code 505 ma hi nam det na hi diu aban le arrest song hung ki bolding na hi veti a jong chu ni changa hi mun tina hi announce a bolding veti a jong chu news a ko na mu a hi hichi chan chu tu ni Myanmar boina iseu hintin tu hin India lang hin seu hitin India a hi thu tampi seiding a umin hi jong le tu le tu a i boina pen covid chungchang hi in sai ki deu a hi in covid chungchang in zo ngel ngala video khat kan sema jong chu kan sei ta in Dr. Man Mohanin PM Modi ko ma lekha athot na ti a jong chu kan sei a hi ta in tu a hi high court nin older abol ki na lakno a jong hi mun nga sunga hi tu a hi lockdown abol a hi ta in ni chi lakno sunga lockdown ki bol ho hi a hi le chun Prayan Raj kitina Lucknow Varanasi Kanpur Gorakhpur kitina ho hi chi mun nga a hi to a hi lockdown pan a hi tai aji chu ama ho area sunga hi 24 hour ti chu pung som ni le li sunga hi mi sang som thum positive case amu do hi pun be a hi je a chu tu a ama ho mun nga sunga hi lakno sunga hi tu a hi lockdown pan a hi tai ti jong chu het ding wa kan phon do hin tin chule tu a hi mi tampin hi chi letter Manmohan Singh in PM koma letter agapi je a chu hichiwa health minister hi Congress party ho hin attack in boluveti a jong chu news a ko na chu mu a hi in asok hin anasein a hin la hichi Congress leader hon aseina a chu ke hon hichi health minister ka oimo a hi poi PM koma suggestion ka pi a hi boveti a jong chu anasei ki novin aban le tu a PM pau Modi hin mun chom ma hi wa a campaign a boljing na laijin hichi pandemic laya hi nasata a campaign hita a boljing ke a hi le ti a hi Congress ho hin oimona nasata demna apiwin a hi le tu a hi ama hin idea chom amang kinin Varanasi a jong hi COVID-19 chungchang vel ha na a hi ka chi ding a hi ti a chu a chi ji a ta chu campaign to tho a mi pi hong ke khom ho jo se chu covid te song a bolu a ban le campaign jong a bol jom jing a hi ti jong chu he thei ding wal khat kan sei do hin tin hi chi e ho kama jong ikichi thei lo wai le
tu chunga web hi anasadi se nin masanga sanga nasazo ahitai aji chu masanga chu corona ahung tila chu mi zo sen ikichawin ikichi thewin koima polanga pot ngamjong ki umlo koima mas beya sanitizer beya kholaya pot ngamjong ki umlo ahin la tu chunga wang hi koima chan hi cho chu ana sa tapo in corona ipiham virus ipiham ti jong na sa talo kicha talo wa hi ta chu umule mi tampi hi veya mi tampi hi ta chu ani a hi thi beijing a hi ti jong chu het dewa kan sei hin tin hi ja chu I hon jong ikiven theina ding pen chu mask le sanitizer hi hoita a iza jing diu a ban le social distance ho jong hi hoita a mangleu hen e ho la a jong kiven bit na hi pen in te ti chu TUNI KUKI channel a news le het sa na neu khat iga bol theu chu hin tin tu hin a chaina ding in phat masalanga in a seima bangovin hapta khat sunga comment la a ama sa pen ho announce hungki bol jing ding a hi monday si letia in a sei chu TUNI a chalaya hi in a mukit tawin phat masa in a announce pau mama lilin kelong ama hi mi felta a hi in chule pon thota a hi in a phat chenga hi ni khana vel izat ki upload jong le ama sapena pangjing thei a hi in mi felta a hi ti jong chu iga mu thei ding wa chalai kan ta lang a hi in ama hi tu le tu a KUKI channel a jong active pen a hi ti jong chu het thei ding wa kan phone thei hin tin hi chan chu TUNI KUKI channel a isei thei hi tan te